Akiaria ari mwena wa gicua-ini kuri ari mihango-ini ya kiwira, President Uhuru Kenyatta ni ahititie ati thirikari yake ndikuhithirira aria mekuruhanitie na ungumania wa indo cia muingi. Mimi nimeamua ya kwamba tutapigana na ufisadi. Na ufisadi tutapigana nao. Iwe ni hapa kwa port, iwe ni wapi. Gukiri uguo arauga makiria ma ciringi milioni 500 iria cianyitekanire ciungumitio nginya gicigirira-ini kia Jazi ikuhuthika gwaka cikaro cia guteithiriria aria magumeirwo ni mathina. Na hiyo tumekubaliana na serikali ya Uingereza ya kwamba hiyo pesa itarudi Kenya. Sasa tunakubaliana, na mimi nataka nitangaze leo ya kwamba tunataka tuambie serikali ya Uingereza hiyo pesa ikirudi, hiyo pesa ndio tutatumia kufanya drug rehabilitation centers, hiyo pesa ndio tutatumia kufanya halfway houses ya wakina mama. Ni athiete na mbere kuga ati mundu wothe ukunyitikana egwateire indo cia muingi ni ekuhinyiririo acicokie. President uri urari na giikaro na andu ethi, atumia na atongoria kuma mwena wa gicua-ini oho ni araniire ati thirikari yake ni iguthie na mbere gukinyiriria maundu megie uthii wa na mbere wa atumia na andu ethi. Kuri andu ethi aria mangikorwo maumite guku bururi-ini guthie kwiyingirania na ikundi cia wikinae, President augite thirikari ni moheire. Tunawaambia ya kwamba wale ambao wangependa kurudi waje waingiane pamoja nasi tujenge nchi ya Kenya. Tumewakaribisha warudi, tumewasamehe, wakuje tuungane pamoja tujenge Kenya. Mutongoria wa bururi ni ahoete atongoria kuma guku gicua-ini manyitane na thirikari yake uhoro-ini wigie uthii wa na mbere. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.